Good morning everyone. Maya mamangi video da aina haichakibado ko adum regular video se thangalaura haibada mayam response bire adudi imai chabu nungshiba haitarene support tobiba adudi thangalo unungti mangali bidu chawre yengningi zamaina haibirako mayam ma jawre aba nungshiba thank you so much thagachari mayambu loishanna lore ain loishanba lore matungda angang sim loishale samaina ayuki sidi gyan mentare video ga loba ngamde gari ngairi ado mangali bisi bek posale se urabase horen tuition lei mangali bise jawrbunya like tam da yade ba kwa summer vacation piri ado hozik akhoi ipam lambien da change gari tonga ga la edana ko marks tharamani mabu hoida ado gadi summer vacation oibanina ngak sanaraga dugai tuition matam jawrama tuition chakhrani bakwa asuma tawre aisu gari ama change tawre ai chatoriba location dugi passenger ngaire aduga samaina gari se thaba hore aduga mayam phajadra yongko akoina aina chalibase ko bagan che chai bagan che lalaga chatleba ko asigi khopaja views relate he mayam lakwa taradi amutadi koiro akoironda amasung samaina phaja views se yengbiu yam satina nungsibani ayunta oibanina cha bagan da hekpa chakadaba hadi lever sing haitare ne bagan ni gari tharaga moise kholleba ko asumna nungsidra ko sisuko asumna mayam ai office dawre hauji ko office dawre ngatang aisu fan makha esi makha da isa se inghalli ne ko yam olang ba yam saba om sakna budo oye sati na sai hai kana de ko mayam aduna aise ko adum chagi thaki badu lambien phatamne dum tumgare ba ngak lunch matam jawre ba lunch matam jawk pasigadi aise lamba hore ba pung baru makai ama kisigari ko aise lamba horakpadagi aigisu adum leizaba pujarakpa khara do hatu thungjarakpa haitarene adum adudo kangau ama alu kangau amaga puri ani khaka hape bangasi di ai saninge ko suma pangi se saba tangurari adum habit chubane ko adu yari makai yum gi se sana ba konari ne ina ko mapan gi chaba ha se pesa su tingi aduga moita scenery ba thau tira ko ai office timing lore hojing mayam ai se adum lapani na matam chakki do ngau de ko sato pa singa to da gari dambe ni na ngai ko ngai singa yam na wai hai tare passenger ngai badina ko aduna mayam ko sumai tawri aise passenger ngai boina aise pani puri am saninge ngasi weather siga ko ado aise weather siga yam chana na ko pani puri saning was maram oraga aise ko thi mam sam se lai thoga kaida zodi ba khangde haina ko pani puri se am satti na hawni aina haji lei bo location se asisi ki pani puri se aina mawang da so hom mari rak sare yam hawre passenger gari da ai hairume ai sit ama khawu ai sige shiga fuska charuge haina ko asuna tawdana fuska yon hom si sune nong tabagi yam phataba haido oireba fatana maki mathakta di phari ko khatang makhadari hygienic oidreba ko adoisu ai chaba lore pani puri chaba lore mi ngai bda wa bana olang mana sabana mi ngai bdana angkam ga aise khanau simu sagle ba haitare ne ice cream mu chaning aktana ko aise mi sing ai to ngai singa sik waza bai do oyaba ado ma'am is maina ko yari ma khaidi mapan gi posi sadana bari hone ba ko ain bengoli ngang he taminasi তোমার এখানে বইয়া থাকিয়া মানুষ লইব আইসক্রিম চারে ও আর প্যাসেঞ্জার ngayoda office timing ni na ko pung manga makhai asmai tong thoraga aidi yawar putari isa se pop tare gari lambien passenger nga bra pukhai ma yena chakare gari tonga la ngasi ki de i wazare matang side location jere next block